čudo neviđeno iz Maljevca, centra svijeta, ispred džamije, tek 100 metara od granice. Naime, ovdje su nam došli musafiri, gosti, koji su na pola puta iz Francuske prema Palestini. Prešli su cirka 4000 kilometara. Jusuf, oženjen Francuskinjom, imaju 4 djece. Već nekoliko mjeseci su bili u Batnozi, u selu kraj Cetingrada. Danas su krenuli na put nakon ove zime i želi ići u Palestinu pješke s magarcem i ovom kočijom, odnosno ovim zaprežnim kolima. Tu sjede, jedu, spavaju, imaju i 2 psa. Djeca su mala, oni su bosi. Čudo neviđeno iz Maljevca. Ovo me tako iznenadilo u pozitivnom smislu, jer imaju puno energije, puno hrabrosti odlučiti se krenuti pješke u Palestinu. Preko Bosne ne mogu, pokušali su, ali su se vratili jer ne udovoljavaju određene kriterije koje je Bosna propisala, pa onda idu prema Mađarskoj, dalje Bugarska, Rumunija, Grčka, Turska, Sirija i dole prema Palestini. Jusuf je rođen u Palestini, živio je 21 godinu u Francuskoj i sad želi, dakle, posvetiti se svojoj državi i vraća se u Palestinu. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجماعة في هذه القرية في وسط العالم على حدود مع بوسنة. شكرا. وغدا إن شاء الله إذا تذهبوا إلى اللقاء مع السلام من قلبي من كلنا من يعيش هنا في هذه القرية. شكرا. Čudo neviđeno, kažem, ostaće do sutra. Večeras će biti ovdje na Konaku, na otvorenom, iako sam im ponudio smještaj u zatvorenom, ne, oni hoće na otvorenom ovdje, na mjestu gdje će se raditi nova džamija, odnosno islamski centar u Maljevcu. Pozivam oni koji žele pripomoći u voću, u sokovima, u nešto hrani, da dođu večeras pred noć, pa da daruju ovu dječicu, možda malo čarapa i tako dalje, pa da se sa njima druže. Ovo se ne događa svaki dan. Čudo neviđeno iz Maljevca, mahsuz selam od hodže Jusufa i njegove obitelji.